Sibingelele ma-comrade, mavolontiya ne-Ground Forces yombutho Umkhonto weSizwe Party. Kusile ingane zikaMntalami ozonifundela iy'ndaba ezinohlonze uComrade Lwazi Lisame Steve. Ezisematheni bezikade zithatha indawo eMamelodi West Solomon Kalusha Mahlangu Memorial Lecture ebeholwa uyena uComrade uGeneral uPresident uJacob Ngedleyihlekisa Zuma. Siyobuya-ke sisiqale ngendlela efanele. Kukhandeke isixakaxaka ngendlela ebekade kuhlukaniswa iy'motolo zokuthutha abekade ama-comrade awuthamela-ke umsebenzi we-Memorial Lecture lapha eMamelodi West izolo. La khona kubonakele khona ukuthi izoni ngayinye eGoli inikezelwa ngelitekisi elilodwa, namanye mhlawumbe agcina ngawatholi lawo matekisi mhlawumbe nalelo elilodwa. Kanti ngokusenjalo kuthiwe nakufikwa lapha kuleya ndawo eSolomon Kalusha Mahlangu Memorial Lecture lebekade ilithwa uPresident Ngedleyihlekisa Mhlanganyelwa Zuma. Uqale lapha kusiteji sika-Solomon Kalusha Mahlangu ukuyosalutha. Uyeseke wendlulela khona-ke emcimbini la khona wonke ama-comrade abekhande khona umbuthano ngaphansi kwelitende elikhulukazi libe likade lihlonyiwe. Kanti-ke uthe umsebenzi usaqhubeka, u-Honorable Mazolmane Sikhosana uyena-ke ochaze udaba lokuthi kuyangani uComrade noma ufoma-ke sihlalo wephondo lase-Gauteng atholakele-ke sengaphezulu esiteji laphaya, wase uyalichaza udaba lokuthi umfundisi ngaphezu kwaba uyena-ke usihlalo wephondo lase-Gauteng. Ngoba ukuye kuveza futhi ukuthi ama-comrade azoba nemibuzo eminingi ukuthi kuyangani loyo owayekade awusihlalo wephondo lase-Gauteng ahleli esiteji phambili. Kanti uPresident ufake igalelo elikhulu ngendaba yokuthi kuyomele ngempela kuqaqe ukuthi umbutho Umkhonto weSizwe uyawathatha amavoti ngokufanele. Ngani? Ngoba siyazikhumbula ukuthi kwaba nesiphakamiso nesikhalazo safakwa enkantolo enkulu yamavoti ukuthi Umkhonto weSizwe Party wantshontshelwa amavoti wawo. Ngakho-ke bangahle bathathe inxaxheba ukuthi bamise ukuqhubeka kwalamavoti noma kwalokhu vota kohulumeni basekhaya. Ngokunjalo uPresident ubese ugqugquzela amalungu Omkhonto weSizwe Party ukuthi akalwele iqiniso ikakhulu laba sebancane ma-Young Lions ukuze inhlangano ikwazi ukukhula futhi ibe nesithunzi. Ngokusenjalo uComrade Phosha ilungu lokwaMahlangu liphakamile laxhaza kabanzi futhi lashaya ingoma yenjabulo yokukhombisa ukuthi inhliziyo ifudumele emndenini. Ngani? Ngoba ushifu umnikeze umlayezo ekufathi awuthule awunikeze abathameli baloyo nhlanganiso Memorial Lecture bekade ikhona. Uye waxhaza uComrade uPhosha Mahlangu ukuthi uthe ushefu akukho lokufanele ukuthi baxhamazele njengosopolitiki phathi njengabanye ongxowankulu thizeni abake balilida leli nabaliholako leli laseNingizimu Afrika, kodwa bakaze bakhombisa inshisakalo yokuthi balibungaze usuku lakhe phela uSolomon Mahlangu. Kodwa kusukela ngo-2006 uyena yedwa umholi waseNingizimu Afrika uPresident Jacob Ngedleyihlekisa Zuma othatha igalelo elibanzi kokuthi abungaze lolu suku luka Comrade uSolomon Mahlangu, ingqalabutho yomzabalazo eyathi tell my people that I love them ngosuku lwakhe lokugcina ahengwa. Uthe-ke bona bonke ekhaya bayasiqinisekisa ukuthi bangumkhonto weSizwe Party futhi in good standing. Ngani? Ngoba ubaba uPresident uJacob Zuma uvumeleke kwenza noma ngabe yini afuna ukuyenza, ikakhulu uma icondene noma ngabe yini ehamba nomzabalazo, bona izandla zivulekile.
Indawo-ke ngakulokunye iy'ndawo zokudla bezikade zihlukaniswe ngemithamo emithathu, ukusukela gold, silver kanye nama-specialty takeaways. Okwenzekile-ke kuqhandeke isixabaxaba ngesikhathi sokudla laphayana endaweni yesithathu la kuthathwa khona ama-special takeaway ngokuya ngokwey'balo zamalunga omkhonto wesizwe agibele lezo motolo. Lokusho ukuthi uma ngabe imoto iyodwa ilayisha 16 wabantu kufuna kuthathe 16 takeaway, uloyo o-coordinator-ko noma loyo ohola leyo motolo ahambe afike lapha athathe. Kodwa okugcine kwenzeka laphaya sigcine sibona ukuthi isishebo sihlangane nerayisi lingakaphumi lapha epanini. Ngani? Ngenxa yokuthi konke lo bekade kuhlelwa noma kwenziwa ngesizotha nangokwenza isiciniseko sokuthi wonke amalungu omkhonto wesizwe ephatha ayadla, kodwa kugcine lapha isibhakela sihlangana nencindi nempama lapha kukhwelana phezulu uComrade elisuka ekuruleni libamba naphezulu, namunye bekade acontrola uyipatroller lapha ekhishini lesithathu la kuthathwa khona ama-special takeaways. Uqhuma amanga amakhulu kwelinye iComrade, yebo lisuka khona futhi ekuruleni elithe lihamba ngamatekisi awu-6. Ngaleyo ndlela li-expect ukuthi linikezwe takeaway ozawuthi 16 times 6 bese uthola inamba yakhona, kanti ongiyena o-coordinator leli bhasi lika-22 seater ufike wachaza kasobanzi ukuthi no, ayikho njalo le nto, ayinalo iqiniso ukuthi amateksi awu-6. Kanjani leli Comrade lifike ngasengilikhuluma amanga? Kuye kwase kuyaphutha kanjalo-ke ukuthi abantu bagcine banganidlile ngenxa yokuthi okunye ukudla kungaphekwa. Umbuzo uthi kuyaphi lo kudla okungakaphekwa? Lokusho ukuthi ikhona nenyama ebekade ingaphekwa njengoba bekade kuhlatywe iy'nkomo ezimbili. Kuzwakalise-ke abathameli bomqimbi noma abathameli bayo-ke iprogramu Mngcalabutho Solomon sebekhuluma ukuthi angeke bona basachubeka nokuvotela umkhonto wesizwe party. Umbuzo sonke esiba nawo ukuthi kahle kahle benizele ukudla na? Nangabe seniyawududiswa ukudla, yize izenzo ezichubekako ngaphakathi kombutho womkhonto wesizwe party mase kufika ngasekudleni ayinhle neze, ngoba abantu kufanele ukuthi bagcine bakulwela ukudla ukuze bakwazi ukuthola okuya ngasethunjini leni, ngoba inhlangano iyazi ukuthi abantu abezako bangakanani futhi iyobe ibungazwa umsebenzi omkhulu ongakanani, ikakhulu uma ngabe kuza ubaba uPresident uJacob Zuma, uthandwa isizwe sonke. Kodwa iy'nhliziyo ey'julile ney'nhliziyo ezimbi ziyaqhubeka nokwenza ubushofoshofu ngaphakathi embuthweni womkhonto wesizwe party. Ngani? Ngoba bafuna ukuthi bona kuziwe ngabo, hhayi ngoba bona bakhathalela abantu ukuthi ngabe banayo yini intshisakalo. Ayakhala-ke amavolontiya omkhonto wesizwe party athi kanti lezi gebengu aziphumi ngani, ngoba kwathiwa liyakhanda ushintsho kodwa ungazi ukuthi sisephethwe lezi gebengu lebekade zisiphethe before. Bawethu, ziningi iy'nkulumo ey'khulunywako, siyawuthanda ukuzwa uvo lwakho bese ziqhubekela phambili. Zikhona ezinye ezisaphekwa njengoba kubhekekile ukuthi namhlanje kuthule labo abazoba ubuholi beprovinsi ephondweni lase-Gauteng kanye nama-regions. Ziyaguqa bawethu.